مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة تعلم الفرنسية في قناة تعلم الفرنسية. درسنا اليوم هي مجموعة من الجمل التي تستعمل بكثرة، وكذلك أسئلة كيف نطرحها وكيف نجيب عليها، فتابعوا الفيديو إلى الآخر. قبل أن أبدأ أود أن أطلب منكم أن تشتركوا في القناة، وكذلك أن تشاركوا دروسي مع الأصدقاء ومع أشخاص آخرين كي تدعموني وكي أستمر على وضع الدروس بشكل مستمر. فلنبدأ. هيا أصدقائي، إذن كيف نقول هذا لطيف؟ سي سامبا. هذا لطيف، سي سامبا، سي سامبا. ولاحظوا على أن سامبا تكتب بإس إيغريك. سي سامبا، سي سامبا. الجملة الثانية: لا أجد ما أقول. كيف نقولها بالفرنسية؟ لا أجد. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas quoi dire. ما أقول. Quoi dire. Je ne trouve pas quoi dire. Je ne trouve pas quoi dire. Je ne trouve pas quoi dire. هيا رددوا معي بصوت مرتفع. Je ne trouve pas quoi dire. Je ne trouve pas quoi dire. Je ne trouve pas quoi dire. هل تمزح أم ماذا؟ هل تمزح أم ماذا بالفرنسية؟ Tu rigoles ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Tu rigoles ou quoi? هيا رددوا معي بصوت مرتفع. Tu rigoles ou quoi? Tu rigoles ou quoi? أنا مع أخي. Je suis avec mon frère. أنا مع. Je suis avec. Je suis avec هي أنا مع. أخي mon frère. Je suis avec 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 mon frère. أنا مع أختي. إذا لا نغير je suis avec، نغير الكلمة التي تأتي بعد je suis. Je suis avec ma sœur. أختي ma sœur. هيا رددوا معي بصوت مرتفع. Je suis avec ma sœur. وكذلك انتبهوا إلى طريقة الكتابة، فأنتم تعلمون الآن طريقة وضع الأسئلة. أنا سأطلب منكم السؤال وأنتم ستكتبون الإجابة في التعليقات وأنا سأصححها لكم. إذا فانتبهوا جميعا أصدقائي إلى طريقة الكتابة. Je suis avec ma sœur. Je suis avec ma sœur. إذا كيف نقول بالفرنسية لا أجد ما أقول؟ اكتبوها في التعليقات، ولكن لا تنظروا الإجابة على الفيديو. أوقفوا الفيديو بعد الثواني واكتبوا الإجابة. لا أجد ما أقول. كيف نقولها بالفرنسية؟ لا أجد ما أقول. لا أجد ما أقول. أحسنتم. إذن نكمل الدرس. أمزح مع ابني. أمزح. Je rigole avec mon fils. Je rigole avec mon fils. Je rigole avec mon fils. هيا رددوا معي بصوت مرتفع. Je rigole avec mon fils. Je rigole avec mon fils. أنا أتسوق. Je fais mes courses. 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 عما تبحث. Qu'est-ce que tu cherches? 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 هذا سؤال. Qu'est-ce que tu cherches? عندما أود أن أطرح سؤال أستعمل Qu'est-ce que tu cherches? الجواب مثلا يكون أنا أبحث عن مدرسة. أنا أبحث. Je cherche une école. École هي مدرسة. Je cherche une école. Je cherche une école. Je cherche une école. إذن السؤال الثاني: كيف نقول بالفرنسية أنا أتسوق؟ لا تنظروا الإجابة على الفيديو. أوقفوا الفيديو بعد الثواني واكتبوا الإجابة في التعليقات. أنا أتسوق. هيا أصدقائي. أنا أتسوق.
أحسنتم. إذن كيف نقول أنا أبحث عن مدرسة؟ Je cherche une école. مثلا الجواب أنا أبحث عن أقرب محل. أنا أبحث Je cherche un magasin le plus proche. Je cherche un magasin le plus proche. Je cherche أنا أبحث un magasin محل أقرب le plus proche. ولاحظوا على أن le plus proche كتبتها بلو وليس بلا لأن المحل اسم مذكر. ستكون الإجابة المقبلة عن اسم مؤنث وستلاحظون الفرق ما بين لو ولا. إذن je cherche un magasin le plus proche. Je cherche un magasin le plus proche. مثلا tu cherches quoi؟ الجواب يمكن أن يكون أنا أبحث عن أقرب محطة. أنا أبحث لا تتغير في الحاضر. Je cherche une gare la plus proche. La gare هي محطة ولكن استعملت لا بدل لو لأن المحطة اسم مؤنث استعمل لا. إذا كان مذكر استعمل لو. Je cherche une gare la plus proche. Je cherche une gare la plus proche. أنا أبحث عن محفظتي. Je cherche mon cartable. Je cherche mon cartable. أنا أبحث عن أختي. هيا رددوا معي بصوت مرتفع. Je cherche ma sœur. Je cherche ma sœur. Je cherche ma sœur. أنا أبحث عن سيارة للبيع. هل يمكنك مساعدتي؟ أنا أبحث عن سيارة للبيع. Je cherche une voiture à vendre. Je cherche لا تتغير كما قلت لكم سابقا. Une voiture هي السيارة. À vendre للبيع. Je cherche une voiture à vendre. Je cherche une voiture à vendre. Tu peux m'aider؟ هل يمكنك مساعدتي أو هل تساعدني؟ Je cherche une voiture à vendre. Tu peux m'aider؟ Je cherche une voiture à vendre. Tu peux m'aider؟ Je cherche une voiture à vendre. Tu peux m'aider؟ هل يمكنك أن تقول لي؟ كيف نقولها بالفرنسية؟ Est-ce que tu peux me dire؟ Est-ce que tu peux me dire؟ Est-ce que tu peux me dire؟ نعم يمكن لي أن أقول لك عندما يكون الجواب بنعم. نعم oui je peux te dire. نعم يمكن لي أن أقول لك أو يمكن لي أن أقول لك. oui je peux te dire. عندما يكون الجواب بلا يمكن أن أقول لك إذن أستعمل ne pas. لا لاحظوا على أن كتبتها بالأحمر كي تنتبهوا كيف الطريقة تكتب. Non je ne peux pas te dire. لا يمكن أن أقول لك بالفرنسية non. Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. هذا عمي. C'est mon oncle. C'est mon oncle. C'est mon oncle. ها هي غرفتي. Voici ma chambre. Voici ma chambre. أو هذه غرفتي. C'est ma chambre. ها هي غرفتي. Voici ma chambre. إذا رددوا معي بصوت مرتفع. Voici ma chambre. Voici ma chambre. Voici ma chambre. إذا كيف نقول بالفرنسية هل يمكن أن تقول لي أو هل يمكن لك أن تقول لي؟ كيف نقولها بالفرنسية؟ أوقفوا الفيديو بعد الثواني واكتبوا في التعليقات الإجابة. Voici ma chambre. Voici ma chambre. أنا أحب الشتاء. J'aime les vers. Les vers hiver. L'hiver هو الشتاء. J'aime l'hiver. J'aime l'hiver. J'aime l'hiver. ولهذا أكون قد أنهيت درس اليوم وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه
وكذلك لا تنسوا أن تشتركوا الدروس مع أصدقائكم ومع أفراد عائلتكم، فهذا كذلك يشجعني على الاستمرارية. وكذلك وضع جيم جيم جيم، لا تنسوني من الجيم، وكذلك التعليقات الإيجابية. فكما قلت لكم سابقا، هذه القناة تتعرض إلى التشويش، فأنا أحتاج إلى مساعدتكم كي تشجعوني على أن أضع الدروس بشكل مستمر. وشكرا للجميع.